Lijep pozdrav ekipa i dobrodošli na moj kanal. Moći je sam vam da gledate novu epizodu u serijalu Doom 4. Da ekipa, igramo Doom 4 već dugo i nadam se da uživate u ovom serijalu isto onoliko koliko ja, jer ne mogu da ga prestanem igrati. Da, ne mogu nikako da prestanem ovo da igram, ne znam zašto, ali stvarno igrica je nenormalno dobra i stvari nenormalno luda. Ekipa, prošli put smo klip završili baš tačno tu i sada mi nastavljamo da vidimo dalje šta nam se dešava. Ovdje ćemo da napunimo emo, jeli? Press E, a I je ovdje. Bukvalno sav emo kupimo. Armor u stvari, a ovo je armor, ovo je bio emo. I sada ćemo da vidimo šta nas čeka ovamo dalje. Ovo su velika vrata. OMG. 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 Oh my fucking god. Ovo je boss neki. Wow shit, wow shit, wow shit, wow shit. Gdje je ona puška, evo je. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Shit. Ekipa, ovo je bilo very nice. Odnosno, nicely je bilo. Braćo moje, šta sad da ja radim ovdje? Samo iznenada ispali lijevo onaj đavo laser koji je prejak. Aj sad ćemo ga probati s ovim laserima odmah. Nisam znao kako ovaj puca. OMG. Gdje ćete spadat? Evo, evo. Umri, gade, umri! Odlično! Odlično! Wow, uspio sam! Fakat sam uspio. Oj, shit. Oživjet će ga kućka. Fakat ga je oživjela. Ovo treba izbjegavati, brate, ovo je malo sad malo je za Afrikano. Gledat ćemo se mi čitavu epizodu zafrkavati oko ovog tipa. Idemo ekipa, znači pokušaj ne znam nija koji. Slabu taktiku imam što se tiče ovog tipa. Idemo sad ovamo. Sad ćemo početi ovo.
opet pucam to. Sad ja uzmam bozolju. Sad bi on trebao to odraditi, bravo. Ja bi ga trebao da prekinem. Ja bi ga trebao ovdje sad prekinuti. On bi trebao da izbaci municiju. Bravo. Sad će on opet u zemlju. Da. Sa sredine. Hop, 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 hop. Aj, nije me trebala ni ova pogoda. Evo, mati. Aj, brate, čime granatama da ga gađa. Nice. Ej. Umri. Bravo. Umri. OMG. Umri. Ćeš baciti malo energije ti papak jedan. Papčino jedna papanska, kretenčino jedna kretenska. Daj mi tog armora. Šta je, nema više, jel? Jebem ti, joj što se ne iznerviram. Šta je sad ovo? Ovdje valjda, jel? Kraj misije, jel? Kraj epizode, kraj misije, bravo. Ništa ekipa, ovaj klip će se završiti sa ovim bossom. Zašto? Zato što ja to tako želim jer sam se iznervirao bukvalno, znači igram sat vremena, ovo će mi trebati dosta vremena da editujem. Iako će ovaj klip da traje dugo, znači oprostite, mislim ne dugo. Iako će ovaj klip da traje jako kratko, ali eto, oprostite mi, znači, ali udarali smo bossa i nek se zove ovaj klip kao boss completed, da. Napravit ćemo neki mali clickbait jer nije ovo još kraj igrice, imamo još par misija. U svakom slučaju ekipa, ako vam se sviđa ova igrica, ako vam se sviđa ova serijal, obavezno palite like, čekirajte malo zvonce kako bi dobijali notifikacije jer se igrice bliže kraj. Znam da želite da vidite kako će ova igrica završi. Igrica je nenormalno luda, ja je mnogo volim. Ekipa, od sljedećeg klipa vi meni budite pozdravljeni, peace i čao!